Can you please repeat the sentence? فضلاً ما كعلين كرتا جملة. Can you please repeat the sentence? Can you please say it again? فضلاً مرة بعد ما ديه كرتا. Can you please say it again? Can you please write it down? فضلاً ما قري كرتا. Can you please write it down? Can you please spell the word? فضلاً ما ديه كرتا حرفها. Can you please spell the word? Can you explain what this word means? فضلاً ما شرح كرتا وحا أريغان لولا جيدو. I could not hear it ما مغلي كرين. I couldn't hear it ما مغلي كرين. What's the meaning of maxay tahay macnaha? What's the meaning of maxay tahay macnaha? I don't understand ma fahansani. I don't understand ma fahansani. I don't understand these expressions ma fahansani qeexitaankan. I don't understand this expression. How are you sidee tahay? How are you sidee tahay? I am fine waan fiicanahay. I am fine. I am very happy aad baan u faraxsanahay. I am very happy. I am very tired aad baan u daalanahay. I am very tired. I am very sad aad baan u murugsanahay. I am very sad. I am very worried aad baan u walwalsanahay. I am very worried aad baan u walwalsanahay. I caught a cold hargab ayaa igu dhacay. I caught a cold. I don't feel well aniga ma dareemayo fiicnaan. I don't feel well aniga ma dareemayo fiicnaan. I have many worries walwal badan ayaa i hayo. I have many worries. Don't worry ha ka walwalin. Don't worry ha ka walwalin. I am thirsty on by higher. I am thirsty on by higher. What would you like to drink? maxaad jeclaan lahayd inaad cabto? What would you like to drink? I would like to drink water. waxaan jeclaan lahaa inaan cabbo biyo. I would like to drink water. Do you like to drink wine? ma jeceshahay inaad cabto khamri? Do you like to drink wine? ma jeceshahay inaad cabto khamri? One coffee please. hal kafay fadlan. One coffee please. hal kafay fadlan. I would like a cup of coffee. waxaan rabi lahaa hal koob oo kafee ah. I would like a cup of coffee. waxaan rabi lahaa hal koob oo kafee ah. Do you like to drink tea? ma jeceshahay inaad cabto shaah? Do you like to drink tea? Would you like to drink tea or water? maxaad jeclaan lahayd inaad cabto biyo mise shaah? Would you like to drink tea or water? I am not thirsty oon ima hayo. I am not thirsty oon ima hayo. What would you like to eat this evening? maxaad jeclaan lahayd inaad cunto caawa? What would you like to eat this evening? Have you eaten enough? wax kugu filan ma cuntay? Have you eaten enough? I am full and you? waan dhargay adiguna? I am full and you? I am starving waan gaajoonaayaa. I am starving waan gaajoonaayaa. I want to eat waxaan rabaa inaan cuno. I want to eat. What would you like to eat? maxaad jeclaan lahayd inaad cunto? What would you like to eat? I would like to eat a salad. waxaan jeclaan lahaa inaan cuno khudaar. I would like to eat a salad. I already ate. mar hore ayaan cunay. I already ate. mar hore ayaan cunay. I would like to eat noodles. waxaan jeclaan lahaa inaan cuno baasto. I am not hungry. ma gaajaysani ama baahi ima hayso. I am not hungry. Do you have a menu? ma haysaa warqad dalabka cuntada? Do you have a menu? ma haysaa warqad dalabka cuntada? Please bring me the menu.
fadlan ii keen warqadda dalabka cuntada. Please bring me the menu. What do you recommend? Maxaad soo jeedin lahayd? What do you recommend? Please call ahead to make a reservation. Fadlan waqti hore sii wac si boos celis loo sameeyo. How is the weather today? Jawiga ka waran maanta. How is the weather today? Is it going to rain today? Roob ma soo socda? Is it going to rain today? Today it is very hot. Maanta aad bay u kulushahay. Today it is very hot. Today the sun is shining. Maanta qoraxda aad bay u iftiimaysaa. Today the sun is shining. The weather is very good today. Jawiga aad buu u wanaagsan yahay maanta. The weather is very good today. What would you like to buy? Maxaad jeclaan lahayd inaad iibsato? What would you like to buy?